Ćao, ja sam Ivana, a vi gledate Click Show. Za dobar početak druženja, od mene za vas jedna slika mačke. Poznato je da mačke vladaju internetom, pa zašto da ih ne prebacimo i na televiziju? Mislili ste da je nakon drame sa Cambridge Analyticom i GDPR-om riješeno nešto oko pravila privatnosti? Pa varate se. WhatsApp uvodi nova pravila privatnosti, a ako se pitate zašto, recimo samo da je ovo postao alat za jako dobro širenje lažnih vijesti i dezinformacija, dizanja uzbune i panike, tako da je u Indiji u jednom momentu došlo do javnih linčovanja i ubistava. Nedavno su WhatsApp i Facebook imali update u kojem je korisniku prikazano da je poruka forwardovana tako da može da preispita ovaj sadržaj, ali nakon novog update-a ograničeno je broj forwarda sa 250 na 20 kontakata odjednom. Da li će ovo pomoći da se broj spamerskih poruka smanji, vidjet ćemo. Južnokorejska stranica The Bell objavila je nedavno da Samsung planira spajanje brendova Galaxy i Galaxy Note s ciljem smanjenja troškova i povećanja profita. Tako da umjesto Galaxy Note 10 iduće godine možda jednostavno dobijemo Galaxy S10 Plus. Ne znam za vas, ali s obzirom da ova dva uređaja sve više liče jedan na drugi, ovo ima smisla. Nadam se da će nam Karlo pripremiti detaljni review jednom kad budemo imali ovaj uređaj. Kad smo već kod Samsunga, koji je poznat po trolovanju Apple-a, nedavno su objavili još jedan video u kojem ismijavaju Apple. Već smo navikli da Samsung igra na ovu kartu kako bi istakao prednost svojih uređaja nad konkurentom. U ovom slučaju riječ je o brzini downloada. Video prikazuje mladu damu koja ulazi u Apple Store da bi popričala sa poslodavcem koji joj objašnjava kako je iPhone 10 brži od iPhone 8. Ali kada je upitala zaposlene za poređenje sa Galaxy S9, tu počinju da izbjegavaju odgovor. Prema rezultatima speed test aplikacija, Galaxy Samsung S9 je za 37% brži od iPhone 10, a s obzirom da nam je svima brzina jako bitna, logično da Samsung igra na ovu kartu. Početkom godine Instagram vam je uveo jednu opciju koja vam omogućava da malo uhodite najmilije. Naime, mogli ste da vidite njihovu aktivnost u Directu, a u najnovijem updateu sada ste u mogućnosti da vidite da li su oni online. U slučaju da ste jedna od onih osoba koje ne updateuju aplikacije, možda vam ovo da podsticaj, ne samo da biste vidjeli ko je online, nego također ukoliko ne želite da budete uhođeni do te mjere, Instagram vam omogućava i deaktivaciju ove opcije u podešavanjima aplikacije. Danas imamo jednog posebnog gosta. Riječ je o čovjeku koji ima preko 20 godina iskustva u bavljanju različitim granama IT sektora. Bio je urednik kultnog časopisa Računari, čije naslovnice krase našu scenografiju. IT je negdje, da kažem, ceo moj profesionalni život. Za računar sam prvi put seo 83. godine i zarazio se. Tako da od uvek sam znao da ću se negdje baviti računarima, da će to negdje bude moj poziv. Tako je da i bilo, da kažem, počuši prvo nekih bavljenjem AutoCAD-om kao neki početak moje karijere, onda prodaja, marketing, onda zatim, da kažem, eto, kao glavni urednik 2 računarska časopisa, direktor marketinga u Eonetu kao prvom, da kažem, komercijalnom internet provideru koji se pojavio tad 1996. godine. Onda je bilo to, da kažem, vođenje nekih Microsoftovih edukacijnih centara, 11 godina u SBB-u kao direktor interneta i, da kažem, evo, negde sam završio neki, da kažem, svoj taj korporativni deo do prošle godine gdje sam bio generalni direktor Beltela kao prvog generalnog internet providera firme koja je uvela internet link u Srbiju. Trenutno radim neke svoje projekte, znači iz oblasti IT-a, u smislu razvoja i u smislu samog, da kažem, uvođenja informacionih sistema sa mojim timom u razne kompanije. Vidjet ćemo, znači, to je i dalje IT-a, gde će me to na kraju odvesti, vidjet ćemo. Priča o računarima počela je negdje polovinom 80. godina, kada je nastao kao specijalno izdanje časopisa Galaksija. Tada se, da kažem, skupilo nekoliko entuzijasta. Jelen Regasek, koji je postao glavni urednik, Dejan Restanović, koji je također, kažem, bio jedan od inicijatora i nastao je časopis. Znači, prva dva broja su se zvali Računari u vašoj kući i stajalo je na njima da su to specijalna izdanja časopisa Galaksija. Nadalje je krenulo kao časopis Računari u izdanju izdavačke kuće Biggs. Tada je, da kažem, i računarska scena u tadašnjoj Jugoslaviji tek počinjala. Bili su kućni računari, nije bilo PC-eva, bili su klanovi Commodore i Spectruma, naravno, jedni protiv drugih. Malo još, da kažem, neki
ostali kućni kompjuteri koji su se tu tad motali, kao što je bio Amstrad i slično, i naravno bio je projekat samogradnje čuvenog domaćeg računara Galaksije, koji je, da kažem, bio poprilično uspešan u to vreme. Časopis je, da kažem, od polovine 80. od 84. godine je počeo i trajao je, da kažem, negde do 99. godine, već sa, da kažem, situacijom koja je tada bila, sa gašenjem izdavačke kuće Biggs, koja je bila izdavač pomenutog časopisa. Nestao je i časopis sa ovih prostora, znači nažalost, posle nešto više od 15 godina. Računarska scena izdavačka je bila poprilično, da kažem, interesantna u to doba. Imali smo nekoliko časopisa, odmah posle računara krenuli su Moj mikro, krenuo je Svet kompjutera, Moj mikro je bio slovenački časopis, izdavao se i na slovenačkom i na tadašnjem srpsko-hrvatskom jeziku za ostali deo Jugoslavije. To je bio jedini način da nešto saznate, znači u doba, da kažem, 10 godina pred ulazka interneta, da saznate šta se dešava u svetu računara. I, da kažem, vrlo je bio krvav posao pronaći šta napisati, kako doći do vesti. Znači, dolazili su strani časopisi, pa se iz njih uzimale su se informacije za novosti, a sami testovi hardvera i softvera su se radili u kući. Znači, nekako se dolazilo, da kažem, u to neko prvo doba, prvih par godina se nekako dolazilo softver, onda su već počele, da kažem, i sa zalaskom, sa skidanjem sankcija su počele dolaze, da kažem, i softverske kuće u Srbiju, pa se onda moglo i dobiti licencni softver na testiranje, tako da je, da kažem, to uvijek bila neka trka. Čak smo, da kažem, i par puta uspeli da prvi put dobijemo prikaze nekih vrlo ozbiljnih programa, da kažem, po prvi u svetu, zbog toga što smo poprilično ranije dobili te softverske pakete i uspeli da ih testiramo i da napravimo ozbiljne članke. Tako da u to doba vrlo ozbiljan časopis i kompletno, da kažem, računarsko izdavaštvo je bilo poprilično ozbiljno. Na ukupno 164 strane, testovi Turbo C++, Norton 5.0, Quattro Pro, Coherent Unix i drugi. Umetak Zoranova škola, CA+, sajamski vodič na 80 strana. Računajte na računare! Tiraži su se merali u nekoliko desetina hiljada primjeraka, a onda je došao internet, ljudi više nisu bili zainteresovani da im neko servira, da kažem, informaciju svakog meseca na osnovu čega bi ni saznali nešto novo, jer bukvalno tu informaciju su mogli da zatraže i da dobiju pre nego što časopis izađe, tako da neki od časopisa su uspeli da se transformišu, počeli su da pišu malo nekim popularnim stvarima o multimediji, o igricama i slično, neki su prešli na elektronsko izdavaštvo, tako da danas časopisi, da kažem, i dalje, neki od njih postoje, većina se ugasila, ali neki su uspeli da se transformišu i rade, da kažem, u elektronskom obliku sa više ili manje uspeha. U početku su, da kažem, stranice samih računara, kada je časopis nastao, znači sredinom 80. su bile vrlo raznolike, sklapale su, da kažemo, nekih kolaža, bukvalno seckanjem, lepljenjem i slično, ali vrlo brzo posle, da kažem, nekog vremena došao se da je tadašnji glavni urednik Jovan Regosek je došao na ideju da počeo da stavlja devojke, da, eto, da kažem, malo promeni koncept, i onda je prvo u neko vreme, da kažem, nekoliko godina su se, možete vidjeti po ovim naslovnim stranicama koji su, da kažem, iz tih ranijih godina, je tu uglavnom sečeno nešto iz stranih časopisa, pa kombinovano i slično. Nekada je, da kažem, čak naslovna nije ni imala veze sa bilo čim što je pisano tu u broju, nego jednostavno kao devojka neka na motoru, i to je to. I eto, kao, bilo je zanimljivo, pošto tada je vladala fama da kompjuteraši, ono što bi danas zvali nerd ili geek, da oni ne mogu da nađu devojku, pa eto, kao, zanimljivo je da imaju, barem da kupe časopis, da imaju devojku na naslovnoj strani. I negde, posle nekog vremena, krajem 80-ih, čuveni beogradski fotograf Ljubiša Tešić se uključio u čitavu priču i on je počeo da radi fotografije naslovnih stranica, time što je stvarno dovodio modele, i negde, da kažem, u najvećoj meri je naslovna imala neki dodirnih tačaka sa onim čime je, što je, da kažem, što se dešavalo u broju, čime je pisano broj. Naprimjer, ako je bio neki veliki test štampača, naređuju se 2-3 štampača, devojka sedne pored, znači naslovi se, nasmiši se, i to je naslovna. I sad, kažem, negdje kad sam ja postao jedan od
mlađih urednika, znači za časopis pišem negde od 87. godine recimo, ali 95. godine sam postao jedan od urednika, to jest jedan od dva starije urednika u samom časopisu, da kažem, i kao zaposleni, ne više kao spoljni saradnik. Jednostavno negde mi je zasmetao taj koncept, ok, mora devojka, mora, ali zašto bi bilo to tako, eto, kažem, naređemo dva štampača, pa je ona pored njih. Ako ćemo da radimo te štampača, zašto ne bi uzeli modela i obavili devojku u iskoračenje trake od štampača, takozvane ribone, tako da je na osnovu toga, da kažem, pokušao sam da uvedem neku dozu kreativnosti, tad je već, da kažem, krenuo i pojavile su se prve instalacije Photoshopa, pomenuti fotograf Ljubiša Tešić je nabavio nekog Macintosha kvadru, Photoshop za sebe, tako da smo krenuli tu da radimo nešto malo drugačije. Ako je bio test laptopa, onda smo fotografisali devojku, umanjili je, pa kao stavili da je opkoračila preko laptopa. Ako je bio test skenera, znači devojka mala koja leži na površini skenera i kao nogama drži poklopac i tako. Znači nešto čisto malo da ne bude bukvalno devojka pored parčeta hardvera, eto da tako nazovemo kao neka promena koncepta i na osnovu ovog što vidim i sada, na osnovu reakcije posle 20 godina, to su neke naslovne stranice koje su tad, da kažem, bile i poprilično dobro i mnogo bolje primljene nego što su bile ranije. Moram priznati da me zaista raduje iduća priča, obzirom da je riječ o Nintendo Switch recenziji koju nam je pripremio Karl. Dobro, danas imamo za predstavljanje Nintendo Switch koji nije u paketu, zato što su mi kolege iz režije uzeli paket, tamo sve već instalirale, meni su dali samo ovo da radim sad. Dobro, nema veze, mislim, snaćemo se. U principu ovo je Nintendova najnovija konzola koja je izašla prije godinu i po dana. Glavni konkurent PlayStationu i Xbox One. Ja inače veliki sam fan Nintenda i zbog Super Mario i zbog svega ostalog što su izbacivali tokom godina i godina. Međutim, oni su se negdje u eri Nintendo Wii-a odlučili da neće pratiti PlayStation i Xbox sa onim njihovim pristupom, znači što više piksela, što veća, bolja grafika, što sve bolje, nego su išli na pristup konzola je za igranje. I kako su tad napravili boom sa Wii-em, tako su sad napravili boom sa Nintendo Switchem i ovo je konzola, ja mislim, koja je sada trenutno najprodavanija njihova konzola u istoriji. U čemu je fazon sa Switchem? Kao što vidite, prvo, konzola cijela ima još docking station, samo što, kao što rekao, to je tamo spojeno na televizor pa se igra. Konzola se stavi u docking station i samim tim dobijate komplet konzolu za igranje na TV-u. A ako stavite u ovakav mod, onda možete nositi sa sobom gdje god hoćete. Najveći fazon je u tome, znači oni su napravili igranje za uvijek za ponijeti, za bilo gdje. Konzola ima dva džojstika, joypada, kako god, koji se skidaju sa konzole i onda imate dva mala joypada koji su super genijalni i dalje mogu da služe za bilo kakvo igranje, za bilo šta. Znači stvarno je odlično urađeno po tom pitanju. Touchscreen u tom slučaju može da se postavi ovako i da se igra samo pomoću touchscreena i ovako uzmite sad to i sad vi kao igrate tu nešto vam gleda. Nije loše, ali može da se priključi na TV. A opet kad idete negdje na put, negdje napolje, negdje bilo gdje, samo stavite nazad ove joypade i dobijate nešto slično PlayStation 1, samo znači sa većim displejem, boljim displejem i tako. Ali ono najbitnije od svega, znači jako prenosiv igrački uređaj. Ono što nije baš dobro, to je cijena. Cijena znači nekih 850 maraka, ja mislim, kod nas na tržištu. Mislim, i vrijedi kad skontate da dobijete dva uređaja, znači i prenosivu konzolu i standardnu konzolu, da je malo više nego ostali konkurenti na tržištu, i jest. Uz samu konzolu smo dobili dvije igre, Super Mario Odyssey, znači njihov, ja mislim da je ekskluziva bila, i Rayman Legends. Nintendo se najviše i ponosi tim nekim platformskim igrama, takva i jesu ove dvije. Dolaze na malim cartridge'ima, koji su baš su male, s obzirom na ono što smo navikli prije da stavljamo cartridge koje kakve veličine i šta ja znam, ovo je otprilike kao SD kartica.
prosto kupaciju kao i svaka konzola novije generacije, spaja se na internet, možete sve to skidati sa neta, samo što game cardovima omogućavaju da imate igrice uvijek tu. Što se tiče same igrivosti, znači touchscreen je u pitanju, tako da radi savršeno dobro za bilo kakvo igranje. Nisam našao neke generalne zamjerke za uopšte konzolu, stvarno je dobra, stvarno sve super radi, stvarno su dobri joysticki dok sam igrao na TV-u, jako dobro reaguju, dobar im je motion senzor, jako dobro sve. Ukoliko ste razmišljali o pokretanju sopstvenog biznisa, vjerovatno vam se javilo gomilu ideja na koje nemate odgovor. Srećom po vas, tu je Start Centar. Oni su tu da za vas iz vaše ideje izvuku najbolje i pomognu vam da što prije stignete do cilja. Otvoreni smo uvijek razgovarati sa ljudima koji imaju dobre poslovne ideje. Želimo znati šta se dešava u Banja Luci, biti informisani u slučaju kada se pojavi neka potencijalna prilika da možemo te ljude pozvati da ili imaju neke mentorske sesije, savjetodavne sesije ili da se uključe u neki od naših programa, a vrlo jednostavno nas ljudi mogu naći putem weba startcentar.ba, tamo su svi naši kontakt podaci ili na Facebooku, svaki vid komunikacije je dobrodošao. Start Centar je organizacija koja je svoje bivstvovanje počela 2012. godine, malo, ajmo reći, laganijim tempom, a unazad godinu dana krećemo sa programima koji za cilj imaju informisanje, edukaciju i mentorstvo ljudi koji imaju dobre poslovne ideje u Banja Luci. Osnovna ideja Start Centra je da prije svega zasnovana na našem nekom prethodnom iskustvu napravimo programe koji će mladim ljudima pomoći da svoju ideju uobliče u formu koja je laka za testiranje na tržištu i pomoću koje mogu jednostavno provjeriti da li ideja ima potencijal za komercijalizaciju i ne. To je jedna stvar. Druga stvar je da kroz rad 1 na 1 sa timovima pokušavamo mentorski uticati da oni, ajmo reći, naprave korak naprijed sa svojom idejom i da na taj način doprinesemo njihovom razvoju. To su neka dva, ajmo reći, fokusa sada Start Centra. Osnovni program koji Start Centar trenutno implementira je Starter, jednodnevni program edukacije koji se bukvalno u trajanju od 12 sati gdje mi sa ljudima koji imaju poslovnu ideju, razmišljaju da bi nešto htjeli da pokrenu ili su već počeli raditi na nekoj ideji, radimo da naprave prvi put svoj poslovni model, da rade sa mentorima, da čuju njihove savjete, da unaprijede svoju ideju i naravno to sve u okruženju gdje mogu komunicirati sa drugim ljudima i razgovarati o svojoj poslovnoj ideji, dobiti neku povratnu informaciju. Do sada smo realizovali 3 startera u Banja Luci i 18 timova je prošlo taj jednodnevni program. Naredni starter planiramo za 22. septembar, ali o ovome će više informacija biti kada raspišemo poziv. To je jedna od stvari koje Start Centar radi. Druga stvar je 1 na 1 rad sa timovima i trenutno Start Centar radi sa 3 tima. Jedan od timova dolazi iz gaming industrije, to je Kuvo tim. Drugi tim dolazi, možemo reći, gaming industrija, ali namijenjena klincima, namijenjena djeci. Riječ je o proizvodnji dječjih igračaka. I treći tim, naravno, opet IT, softverska industrija, gdje radimo sa timom koji je za inostrano tržište, za poznatog kupca razvio jedan softver i sada radi na daljoj komercijalizaciji tog softvera. Naši gameri su vam pripremili recenziju jedne video igre koju ćete voljeti da mrzite. Voljet ćete je zato što je riječ o jednoj zaista vrhunskoj igri, a mrzit ćete je vjerovatno zato što je dovoljno teška da je ne možete preći iz prvih nekoliko puta. Danas ćemo se pozabaviti još jednim remasterom, jedne od velikih hitova iz početka ovog desetljeća. Znači, radi se o Dark Souls remasteru, popularnom serijalu koji je poznat po svojoj težini, znači to je igra koja odvaja hardcore igrače od casualaca, kao što možeš vidjeti u roku minuti i dvije pogledala se već 3-4 puta. Dakle, radi se o akcijnom RPG-u From Softwarea, znači japanski razvojni studio koji je inače poznat po ovom konceptu igara koji je napravio svojevrsni žanr. Znači, popularni Souls igre, prvo je bio Demon Souls, nakon toga je izašao Dark Souls, ovo je remaster prvog dijela, a ima još 2 dijela, znači poslije toga. Nakon toga izdali su Bloodborne, PlayStation 4 ekskluziv, sad radi potpuno novu igru. Iz slične tematike, sličnog koncepta koja će izaći za sve konzole i PC. Kao što možeš vidjeti, radi se o prilično izazovnoj igri. Prilično. Kao što vidiš, znači, obični protivnik te može upta, a kad dođeš do nekog boss fighta, znaš šta se... Pa ne znam, ovo je već samo po sebi boss fight, mislim. Pa znaš kako, radi se o igri koja te u isto vrijeme i demorališe i tjera da igraš dalje. Jer tako je kompleksna, ali uvijek traži, kažeš sama sebi, nisam sad uspjela, još jednom ću probati pa ću uspjeti. I tako se
zatekneš da se to uradilo već 200 puta na istom mjestu. Neki su u nju lupali po nekoliko stotina sati, onda možeš vidjeti koliko se igri radi. Ona nije sadržajno toliko možda velika koliko to govori, ali činjenica da ljudi znači, ginu na određenim mjestima po 100 puta, po... Pa mislim da ti samo treba par stotina sati da ne pogineš za početak. Bukvalno samo da odeš na Google, da ukucaš Dark Souls, vidiš koliko ima mima raznih ili što ja znam vezano za igru. Jednostavno, ekran koji smo malo podila You Died je učestao toliko da nijedne igre ne gineš koliko voli. Ono po čemu je remaster poznat, uspio su dići i rezoluciju i frame rate, znači ona sad na ovim konzolama nove generacije vrti se u 4K rezoluciji, za razliku je 720p prikaza na prošloj generaciji koji je išao što je veliki napredak, znači ne samo Full HD nego Ultra HD rezoluciji se vrti pri 60 frame-ova što je ono bio veliki zadatak timama koji su radili remaster da napravi tako što je igra, inače originalna igra je patila od toga tih tehničkih problema jer je jako znala često da zablokira, da toliko padne frame rate da igra jednostavno zablokira na određenim mjestima. Međutim, ono možda koju zamjerku mogao navesti ovdje, da nisu mnogo poboljšali teksture likova, okoline, pa se dobije neki toplo-hladan osjećaj. Igra se izvodi jako dobro, znači nema trzanja, nema ničega, a fali tih detalja kao što možeš vidjeti recimo ne znam, neko ko je igrao Dark Souls 3 koji je izašao baš za ovu generaciju, znači platformi, vidljivo je tehnički kvalitetniji i bolji nego ovaj remaster. Međutim, upravo ovo igra koja je i napravila revoluciju tu, što se kaže. Prva igra koja se pojavila i za PC, i za Xbox, i PlayStation. Ekstra je što se sad svi mogu uživati u toj igri, izaći i za Nintendo Switch, ali nešto kasnijeg datuma. Ne znam kakvi su tvoji dojmovi ovako nakon prvih pa ne znam, evo samo da jednom ne poginem pa ću ti reći nešto. Vidiš ovo ne podušta baš. To je recimo zanimljiva fora kod Dark Souls serijala. Igra je inače funkcioniše kao mini MMO. Igra je uvijek spojena na servere svoje, tako da s tobom zajedno igra više igrača. Tako kao što vidiš poruke na podu, recimo poruke koje ti ostavi igrač. Pomažu ti. Bukvalno to, ako te recimo iza ćoška čeka neki opasan protivnik i nešto, naletiš na poruku upozorenja, čekaj tu ili nešto. Isto tako igračice online mogu priključiti da se zajedno borite protiv nekog većeg protivnika ili nešto slično, što je veoma zanimljivo. Što je odlično jer je to jedini način izgleda da ih pobjediš. Ono po čemu još igra poznata jeste da ima taj koncept da sve što stekneš tokom igri možeš zadržati samo ako dođeš do određene kamp vatri. U slučaju da ne dođeš do toga, a pogineš u međuvremenu, prvi puta kad pogineš ostaće sva ta oprema na tom mjestu gdje si poginuo, a ti šiga skroz iz početka treba ćeš doći do tog mjesta. Ako ne dođeš do tog mjesta, znači, a ubiju te prije toga, znači gubiš svu opremu i sve vrijeme, sve što stekao do tada. Tako da se, to ono što ja govorio o tom demoralšu. Kao da nije dovoljno teško ovako samo po sebi. Ne, mislim, igra je bukvalno, poginuo do sad bar 20 puta, ali ti i dalje tjera da igraš jednostavno. Pa imam želju da ga ubijem, znači, još da mi je neko oružje, bilo bi super. Ali ovako šakava teško. Nela nam danas priča o stilovima komunikacije u timu. I pričat ćemo o komunikaciji sve dok ne riješimo ovaj problem. Ups, ovo je vjerovatno ono što bi Nela nazvala agresivni stil. Nela, koji je tvoj stil komunikacije najčešće? Interesantno. Koliko god da se bavim ovom sferom i negdje sam osvijestila kod sebe različite stilove komunikacije i ponašanja, vrlo često koristim različite stilove. Međutim, trudim se da dominantno moj stil komunikacije bude asertivni stil, u kojem ja i moj sagovornik profitiramo. Nekada u zavisnosti od situacije, međutim, vrlo rijetko nastojim da to bude agresivni stil komunikacije, gdje ja profitiram, a moj sagovornik gubi, ili pasivno agresivni, gdje ja indirektno govorim svoje potrebe, ali dalje želim da budu zadovoljene samo one. I ponekad mogu kod sebe da primijetim i pasivni stil komunikacije gdje se ja u odnosu na svog sagovornika počnem povlačiti, na uštrb sebe pustim njemu da dođe do onoga što je htio, bez obzira što to možda u ovom trenutku nije dobro za mene. Znači, nabrojali smo 4 stila komunikacije, da li možemo neke primjere navesti? Možemo, recimo najbolji primjer za sva 4 stila komunikacije recimo je u liderstvu. Kada lideri trebaju da delegiraju neki zadatak. I često lideri koriste različite stilove komunikacije. Recimo, lider koji koristi agresivni stil komunikacije, kad treba da delegira zadatak, on kaže
uradite ovaj zadatak što prije, ne vodeći uopšte računa o tome da li taj neko iz tima ima neki prioritet ili neki zadatak na kojem radi. S druge strane, lider koji koristi pasivno-agresivni stil komunikacije, on apsolutno zanemaruje također potrebe članova tima koji trebaju odraditi taj zadatak i kaže, pošto sam ja lider, vi ima da odradite taj zadatak sada. Imamo pasivni stil gdje se lider počne povlačiti i kaže članovima tima, pa dobro, ako vi sad nemate vremena, ajte kući, pa ja ću ostati to odraditi. I lider ostane da radi gotovo svaki dan preko radnog vremena, oslobađajući svoj tim i ne delegirajući zadatak. Međutim, lider koji koristi asertivni stil komunikacije, on kaže, narode, slušajte, imamo sad nešto iskrslo, trebamo ovo riješiti. Možete li kako ostavite svoje zadatke da što prije riješimo ovaj zadatak? I ono što se pokazuje jeste da asertivni stil komunikacije, ako se krene uvježbavati i koristiti u timovima, pokazalo se kao veća kohezivnost, vodi do produktivnosti, njeguje se stil povjerenja i nekako članovi tima pokušavaju izaći u susret svom lideru zaradi nekog višeg cilja i zadatka. Tamo gdje je agresivni stil komunikacije, brzo se nekako gubi povjerenje između članova tima. Timovi počnu pružati otpor lideru i natiti se, vremenom dolazi do pada produktivnosti i sl. Želim da se zahvalim grupi Developers Banja Luka i svima vama koji ste pisali poruke u prethodnih nekoliko dana. Pišite nam i dalje i do idućeg petka vidimo se. Ćao!